Hudib bertajah fikir segalam telah Hudib berlegaluh telanjutan muharah susah senang dosa benar terjaga susah senang dosa benar terjaga iman benalam hati semike betroban puncak hudib beroh lam jahe oh akhir tak tanggung dosa iman Quran benar sabilam dada iman Quran benar sabita baca ingat wahai adong urododong bekai benang tanya hudib abang hati berosabing dalam takwa tajah berlaku linggang terpinggang berlaku ijah tak mengoi berlaku tubuh tanpa jauh berlaku atra tapangke ube tagra hasikra beta dua nyan ke hudib aman sentosa tanya hudib mebahagia hudib bertajah fikir segalam telah hudib berlegaluh telanjutan muharah susah senang dosa benar terjaga susah senang dosa benar terjaga iman benalam hati fikir betroban puncak hudib beroh lam jahe oh akhir tak tanggung dosa iman Quran benar sabilam dada iman Quran benar sabita baca ingat
belum dunia otak pandang macam ragam takalan rupa belum dunia wangirakan musibah Tuhan sabita rasa ulama kana capulang pakiban ka asodonya ilme kana tarile Tuhan ngenwa pulang dum ulama tuntun ilme waherakan menyesai dudahan guna ibarat hudip lamperantauan tamita bekai untuk tagisah yang ke eno yang jid lunba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.